Dan disunatkan bicara orang sakit, pesan kat dia baca banyak-banyak qul huwallahu ahad. Sebab apa? Sebab di antara penyembuhan dan kesembuhan seseorang yang sakit ialah memperbanyakkan membaca qul huwallahu ahad. Bila kita sakit, jadikan wirid kita bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim. Mana selagi mana mulut boleh baca, baca. Sekalipun kita tak kira. Kadang-kadang tak perlu kira pun, tak perlu pegang tasbih pun, tapi mulut qul huwallahu ahad. Lepas habis baca habis. Itu di antara kesembuhan penyakit. Jadi subhanallah, tapi kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kawan hak sakit itu tak ada ilmu juga. Kalau baca banyak qul huwallahu ahad. Saka je lah, tak baca pun, dia tak tahu. Mungkin kita pi ziarah ke Namajak pula aku kalau baca qul huwallahu ahad ni di antara sebab sembuh penyakit. Kita nak kena mengajak dia lah pula. Tapi bila mana kita dah tahu kata qul huwallahu ahad tu menyembuh penyakit, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia syifa. Jadi pesan pada orang sakit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perbanyakkan baca qul huwallahu ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.